Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People apa Shillong Circle hanne ka sngi thoding kalayo priang da ka ambulance nau MLA ka Melim constituency uba Hamlet Sondoling uba dairu menteri jong sarkar jela kani ka jing IT UMLA ka Melim constituency ya kani ka ambulance ka long ban ai mensim ya ka seng ha ka ban ai jing sakri khamba bat yaket ya ba lang ya ki paj ba ha ka e ka shon ka sitom kapang bat ki jing don kam kerke habakaran haga jingalang uba Hamletson ulayathu sapang kejingya lenti jong u kum unongelam ka KSU haswa banrung syaga jeli ka sain perthai ulaong bandon ha ka seng bhalang ka penki ya ka mensim bantrei bat banyarap ya kiwei ulayathu ro bah ka porbo udanglong kum unongelam ka KSU Upper Shillong kum ka seng kelapan jingerap hanrai juyo manta anda ula long kum UMLA ula persang banwat kilat kelenti bat hakani ka kenti langba ka SRWP ulala ban IT ya kani ka kali kit nongpang sya ka seng FKJGP nakaliang jong uba Hamletson ula ai khublai ye kiseng bhalang kiba ula sakhi nakapor syakapor khamtam hapadeng kani ka khlam covid khat khandai kibala lej ban ai jingerap sya kinong song chinong kani ka pan i ya ka jing e bat buram ya ki parado parasnam bat ke jingdon ya ka mensim ka ba keloj kani ka daw kalau pelong ini bengilong kinong yalam bat ki khot pan sakri hok ya ka cak penrio hakani ka kenti ka bonta niyo sa kani ka ambulans na inong ikmat jongi khanam kan pensuk bat kan penjana ai susu ya ka kontrkam jongi kung kaseng ngemla kan na kertian dien hakini ki sisnam kenti ka balet no kum ka jat penrio kum ka jela kari ba ka perthi ba koi ngimat ya kani ka khlam ka syirkai kata ka khlam COVID-19 Renga so sarong menong hang ni ba watlah kani ka khlam ka sar ya keleng ki kenong kisrat joko perthai ba koi ki khot jo ke FKSP ki lalong kum kita ki frontline workers ki ban pet ya ka kya ka son jo ki pa ba binit sam jingarap lingba ki marbam kuma flai i kini ki khinyak snam mari ki khinyak sngi bola da namar ni syapting ba hadian jo ni ka khlam jong kani ka khyang jipang kampat kut ni syapting yo kadam ka khlam ka banwara ki jingyap than renga so sarong orang ni kat ni ka khlam lasar henry umpak don ru we ni ki khot jo ka FKSP hado kani khlepat bumta banyo pantes positive banyo kani pet ni khyang jipang ngasno kani ka jingyam masta ki jong blai kabul aibor aiboy pan ai gamet ka baset khlan penginang pan sakri khamha susu nang ni sakmat ba nom nom lam jong geseng balang ka bosudra klomba ka mesim ka khi ka ka menteri mangta ba banira ek pai ba hasnom hak than president maria kani ka mesim ban ki ban ba bandom ya jengkli larum ba jonga ba twi chumpa bon ki lam jong geseng balang tinggali tu ipi hati puar balong kisi hone po paslong kajengwa jongai ka ambulans kalong basari lan kajengwa bali ambulans ban punya bali ba do ambulans jo tre jo ta yo rap bon sien wa bali ambulans unjo la yit rap keleng ho ka central bali dan alai tli rai hak kedui itu jingi isong don jingi idong isong don kwa kan rap ika dong ya isong jong ka tanya jong Andrei onjo kebong mana muar kemat lapan jirap dah kebun balang ki MLA ki MDC ki pun ba ki ju pai kemat banyak di kesempatan di nasutan bok pada ba ngakan mauru apa bang election kini ki KSU FKSP ki keseng ki bateri masapa bat ki bangla bandikan pas election Andrei hari jiglo projena pati ong aidan bok men jama de jama an balance mesia tu mesti berdan ke sini tiga kan mau soal kata di hadin bangla jom na pasang madilat nanti kumno ada balance pangai yang ini seng di kadang skim SRWP di asam beradab man manusnem supa dapat ai bil saya supa marba manusnem ngairap ki pri ki skim bat nasmin supa man manusnem ngamle beli bantuan installment buat ki beli ki sin sansnem Nyaman manusia materi. Kita iba kita kira pasang kita. Dia lemah kesim SRBP.
kebangapat ya ka sianadi atau si bakwi. Nah persang malayor kalang mati lain kali. Kawai mereka ni ngap ayah ka dor pasal moba ka kali kenyut nomor pa bun sing kala ya karpat nga di kali proses asli ke kali ambulance kawai minta sinyal IT ka FDGSP bar kawai berdengar sa IT ya ka KSU. Dia dengan scam kali ka ambulance ka ayah minta pi ka FDGSP par Shlong Circle pen kam hok ka bar ken mau banyak kaliru di bandar license marba kai kerul kelong ta baru ban persang banyo banyak ya kali di kibrio ki babiang ki balat ya ka bam kadi na marble ngom ta ambulans kadi market ya bapang ki waston tila da utare bar la solution no te mo tunang pang banja gitu mo ndai ngam artien ngai scam kidi ngilam kidi ki basampam kidi ki pastan kina banjir kita baru tentang kene kam